ke dagingmu tadi masude nahina holonganni molo borhatto di jauh Tuhani rade mahototo di panjowonai so tuntar lalapo tangi ho tagam mahototo arian borngimpe sayu nang lalapo rade mahototo di panjowonai so tuntar lalapo tangi ho tagam mahototo arian borngimpe sayu nang lalapo sayu nang lalapo. Gomos dohulo pitangaki martangi yang dijoloni Jesusi di bagas tangi aki mangi doa tu Tuhani sai diramuti au di ngoluki di bagas tangi aki mangi doa tu Tuhani sai diramuti au di ngoluki surgawi di surgawi Yesus di sidong aki surgawi di surgawi Yesus haholong aki Bos doro hati di Jesusi ditangi hon sude pangi doaki tuari sokot pe aidang mabi alang disi ujalo do basa basa nai tuari sokot pe aidang mabi alang disi ujalo do basa basa nai surgawi di Tapi di Pumuan dan di Bebasan Kalau Rumah Sonari Tebadu-Badu Lima Minata Talaborong sebetulnya mau kami naro sian KSP diberi diwakili mau tumpe semonon teroronami kurang kami membangun agarnya tapi sifat terus sebetulnya kebetulan museum akhir tahun menjelang akhir tahun. Jadi apa ya? Kehilangan tulang, kehilangan kita sarana dua-dua jala ina nah bolongi semuanya mau orang punya tulang kan berpenyan belum nasida neneng pensiun siapa tahun lain faktor baru sono Jope mengido kami tulang 3 tulang terlumui mana di keluarga tulang anak sono dan kapoku kuberi bapak bunga nama kokung Louis hidup natural kokung Louis jadi semua dia ketulang si kawaroni nggak Tuhan nama ngadili jadi torok suki gawe kami naroon omana boy somon na hatong gatini ilumannya
Itu sebetulnya kalau modal tu sesuai hari air teta, nang do biasa sebetulnya tapa masa moro na somono nang do pensiun. Jadi bah somono do dia do, somono dia rohani itu dengan non. Dia sih nang mengalubi dan mengurangi sesuai kesepakatan nadi adik air teta. Somono dia tulang moro tu perolan hari terakhir kami boy semua nama merek bisa cuma kita sebenarnya kami suka keluarga besar terlalu khususnya keturunan kami maupun lobby dulu jadi oke kurang menurut oke terlambat hamil teman menghidup mengilik kami tetap kita bersehat juga. Kalau SPBRI Kabupaten Samosir di daerah kamu, di daerah kamu, kata haton kata kakinya, kata pulapun, Tuhan di hati kudo ini aja, di daun berjuru dengan orang yang Tuhan, bertuk, orang kata mengganti, yang boleh terpaksa saat itu ke dalam keinginan balas taruhanmu. Ada dalam inilah agar itu pemulung nabi sebut. Mengenai di bersama dulu bersama mengakui atau kami soal ini mahatan soal ini. Itu kami, Tuhan umum kedua kami, asal buka umur di Ulota. Sepasonang mao Tuhan, say pasonang mao Tuhan todini naung mordingi. Sepasonang mao Tuhan todini naung mordingi. Toguma Tuhan luan lehon tupal katwang. Toguma Damang daya saluhut mahita yang ngaholokan Tuhan. Tetap daya menderita do silang hamonangan Tuhan. Di bagasan gua nyama do anak do di Borbadia. Amin. Sayang giat mari bata muang nina sama kirimun pasusukun pakapulun bulu dirita. Saunari saprodi sabiring dililingnya. Damang dainan saluhut mahita Abu Mulisro saulari ulah-ulah tama makormati dot menangyakon inata nata hawalongi donata tiurma urusipulun namodimon somonong ngajar honi adat dohot kuriata. Di dalam wasiran kita siap 2 tahun tapasahat na ibana tu amat taribata. Katanya korma agak bisa berdebata ibana di hamaluan nama dokter. Di dok apostol Paulus dok. Mulai mati hitarap Kristus di hapus kerohata rahma ulu kita dok ibana. Ay taboto nasomate de Kristus dumulak mengurus ya namate dan dirajai hamati ani ibana atau tapatu pama ulaunon mardongan holong dohot hapos yao martanya mahita ale dibata amanami para siroha jakun madongan nami tiur ma urusi polonon tulakumu
Palul maibana siang roteri dosa. Jalan basa-basahon matu ibana hadwa do hati urut nama otok. Imasurku hasomanane. Saya sima ibana Maria iya rapun halak nama dia. On mail kali nami Tuhan. Marhite Kristus Tuhan kami. Ali di badan. Puluhan tahun dia kena korsia. Puluh nama Gusami marhite sian hamamate dohot kaheheu dialakni. Lunga di hakorsiain aposong iurma kurusi kulon nahomion nehageleoni. Saya si maroham. Lehon matu ibana hadwaun namanotomi marhite Kristus Tuhan kami. Amin. Kopar doa semarata. Iyon ma kalian kolokkan, ulos sabut, lewat ulos duduk, adoran di pasar keluarga, di ulota segala martanya ngajak. Ali dibatasi pangapul nasumuro. Pasu-pasu ma uloson, ulos popor hasumai, diri kisoran ibana. Jala ulos pangaput mai, diri kinamot ibana. Saya beta dari holong mai, maporhos dohot manapit ibana. Dihamuluan asalele na marhite Kristus Tuhan kami. Ali dibatasi pangapul nasumurung. Pasu-pasu ma ulos tujumon. Nen ape horon nami tusima juzung nirongan nami nama robot kirohawat. Marhite asing roham. Dotanya nami abungon sian homa nama ngapuli keluar kawan. Asahatop sapulung dohot kiroham dinasida. Saya dari holongmu mai. Napalason dohot makapolnasida sa keluarga. Marhite Kristus Tuhan kami. Amanami para sirohan nasumuro. Neng bulan ni keluarga mah gulaun para data dihasomalan nami. Ima gulaun nama video pasu-pasu siap ko marhite saluhut hula-hula suap somani mana akan nama holong mirohan rupang mirohan itu pasu-pasu ma ali Tuhan gulaun agiat marhul 12 ni roho dito abang ali saluhut keluarga agiat marhite ulaun ali Tuhan lam tutup guna aposyon nami jalalah hot na pakiraman nami. Orma elek panggilan nami tuho ali Tuhan. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Pagbulan ng namin. Kaya patapatik kayo kaya roho iman ina mamuka ulat sa sarili. Ulaw sa ina ko hindi na natin pawon ng roho namin. Di na mo ang pagbulan ng namin. Bertemu wala kata mayate. Kaya buta pa sa mga patikin ng Tuhan mo. Saya Tuhan ini ketong na mga sumasulamu sa lubuta. So kung iba doon sa akin, so kata mga kulturo niya, ngayon mag-inuhami. Masarapang na doon, para sa kanya pagulong namin yung pagulong namin. So kung iba doon, pagulong namin. Di kamu rajai gula-gula namin, dohot tulang namin. Sesuai pakatayota dan layak kerajaan ini kita raja kita. Nasi mana berlomba. Yo nabi kamu rajai gula-gula nabi yo tulang nabi
ibadah dan masyarakat ada berbuli untuk tidak menarik hormat rohani. Jadi ketika kau dibaca kami rajul Tuhan murah di mudah-mudahan kami seluruh. Dari mana? Di luar mana aku kira? Mulai melalu. Oke, aku paham. Rohani dong nak belum. Ajuri, bosan hidup. Dia panggil hari contoh. Aku, anak terpur. Bertoni ke orang itu. Lama-lama, Tommy. Jadi orang lainnya, tak dulu. Saya kalau tahu lagi ya, ada orang berjuang, lagi dua tahun, satu lagi, kecuali hamba lagi, berjuang lagi, jual bunyinya, dia kami laku lagi loh. Jujur kamu tinggal itu beli kilo buat warnanya kamu dan lainnya itu curi masak untuk kami berek dulu papu itu lebih sampai dulu pasir aku kemudian terpekan itu orang berdua. Tomato berbuat di lokal itu. Kau pergi ke kulit betul, betul waktu. Dia berkata betul betul. Lu mau makan orang yang menunggu jangan. Letih rokok dia. Kita berdua karena aku semua mati kita boleh makan orang koi boleh merah itu pakui yang nanti orang itu kita boleh pakai paku itu jelas orang itu semua ada yang terbaik. Nah, soalnya Jadi elaborado edición número 2 edición bagai urut pasiran lima urut satu akannya jual labor dok diboin na yang rumah utibian yang soko nungat go umurmu ijo Tuhan alai sing dibona umur nito paramu anak to umur raudo tahu edición kapasama urut satu. Pasatu los putih los persidangan nasihat tulangi
napea dito majagui jamuna tidak saya mengaku dan kami merupakan kaburan ini bulan kami sini bulan tulang kami batik keno bahasa tanya yo tulang ada jadi batik keno ke sahabat Tuhanmu tulang kami di hari tulang muna berpati do penapung hari pasang delakinga di dua mumahan itu bagus menot di karu juga napur ayo lebih hari setelah muna amal homo Tuhan yang baru imanau perjuru saya ingat siap Tuhan borka malapor Tuhan di jalan itulah di dalam katai kita di Tarimur, di Natuari, di Namapungu dan Tuhan. Nasib bagi Allah, di bagi Tuhan tulang nami, marga si Polo. Alam borka dari nangon, tentu di Malogolomba, tulang pasal topu, tujuh di Gelapu, Iba, di Longna, Iba, Hatana, tulang. Nabi Nasanata, Pulau Sari Madura. Dia didahului di bulan Adigano, di Padujung Uluni Napornamio, Rodhami, Magohi, Gomudu, Jujumuna. Jadi itu dihamuna saluhuna, di budi-budi di Naporon, Martami itu kami, Kumulata, Madura, Tanyamu, Agiat Ma. Nabur namin ng perjul pahulasunod saya di jalan mata 5 tahun di tangga sirmuna gabi berjabar mana di hajam di bata saya di amas hati lu nggak tuh takas do Tuhan di hadajomu di nawasahi nabur namo ibe kodo usaha di bokodo usaha di bokodo usaha lagi terbuat ale la dosa ka ijoma de batado napas auto ya kasalu dan naholat kita namawa nakehila di sudido na di sudator dan naholat ko nababalu hatta di wata beda majo sudi ujungna ikut Tuhan hati aling ngadi ko beong koru usaha dipikir ngulu na programyo kadi ko nasa tola di gugo bagi dohor di wata asal terbaik di home gugu hasehato tina mangurus laborna itinjau pe mangoro rohani pasahato nakahata lawi kata tuh hamu dia ka pangaratua nyawa mangoro namio lungu-lungu don rohanyo tingkat pola di mana di bagaso pos rohana itu kamu bayang bulu akan hiburan pamago asak siya berserani papato unang hatot di mana di linggo bisahin musuh asado akasay ro sehat ro gugu di mana ido si patoho di mana tan lobi ma di berenami stomida posdoro nami nay holo anak si kahalungan ni amang garo nalaho patupaw ho manahadwa pasahato ni kapato nalaho matuhol suli aka ruhi perguluot di perdahingon dum di pujen ni naboroda posrohan nami di roha wakal botong wakal beren do usuli kelo agatan lumubyak ka amang gulang amang tulang ima hatang gulang siya karatulang so ay programi tulang laut ng pasato puso
mau mamere pertikian yang dan punya tua alai tong ala ron tong nina ku madu ati mau tum postur aku boleh madalan di dalam sudi jadi semua nibelai tugas tanggung jawab ini nang di masa tua sodo dalam kuliah alai postur aku tulai itu semua itu dan makin sangat kumana dulu boleh mulai melanjutkan semua tanggung jawab kita tang perjuru ni dibakar semua itu berenang sih nang pe nang perjuru itu jum kuasa ba so dia masa seorang rohani bakau so ni mereka jadi tunggu itu nak mau napun saya sehat itu sudah muda mereka sih agak nyom paramu tidak perlu so ni berarti kuasa tayo mga ulos ni Jumon sa yujungan mo kasarap dapat tua dapat tua dapat sakap siya ka ulang sa luhut na dapat sila na taro dapat kamasukan sa tuwa ang paro mas marungang mo kami siya ulang ulang mo na mga kami yung yaka ura dapat luhut Marve ko kumasati wala Guru nelo kami balikian lo Dari sagu bawa wasati wala roba. Mari. Jadi semua yang berbeda, saya sama bahwa kas masuk dari Honda, saya tulang lokasi atau blok biasa itu atau saya jumpa di masa blok tua ibu di lapor nangga. Tuhamu berajai ula-ula nami marga Sibolo dobot tulang nami marga Sibolo dirajai ula-ula nami dia mengamati kialo roda tok kamu berajai ula-ula nami iya tidak masalah ada perpuni tulenaro lastakas doli tangi hami raja nami di dobot kamu tinggi sorak dengan Tuhan silangaron nagabi ulos matobos matongi di daerah namyo dia pada partikian di dalam menus bulung siapa di daerah rong ahamotong rajai gula-gula nami marga Sibolo pasahaton ulos samut ang iya matutu raja nabi marhite tak yang mulai saya manabu nauri bantongi manabu narega dihami seluruhna akan ditadikon di daerah dari haluan di rohanamio sama-sama di mana di kamu tulang nami marga Sibolo dibaktikan roda atau kamula pasakat terhata kalian kata abu-abu tuhan lasti pasakat tabu raja nabi ulos tujuh tuana iberemu raja nabi tak kasih motor kami dong petang mulai naik ke si pasakat tapi dua loh anggota yang ada yang raja nabi pakai di depan di batik kilo nau kita sahabu tujuh biara nabi batik kilo saya dia menuju raja nabi berhenti tak yang mulai menuju matokos sudah dari kami seluruhnya akan dari ide kamu agar raja nabi orang kata melihat namun masalah kami aman patikkan merokok kamu seluruhnya balas jalan marwani kamu seluruhnya ulah nabi doa tulang nabi kalau sama ini raja nabi kata na pendek na udah kami semua mengaku dari merokok kamu seluruhnya las jalan marwani raja nabi. Dalam permusikan
Alam ay buwan namin. Dahil nagdoon, maralaman asaway kamu mga permusin namin padala-dala tayo. Kaya ba? Tayo ito na. Juro ba? Buwan puting. Juro ba buwan puting? Okay, ito kita. Ito kita. Tumuhi ka ba ba ito? Tumuhi ka ba ba? Tumuhi ka ba ba? Hamusa luhuna na tua-tua nami sok-sok nilang di hamusa luhuna rajai hula-hula nami dia bola partikenon raja nami naik pukon nami ma hula-unon naik buaton nami ma tua ni hulon nami di selani mangido kami partikia tua hamusa luhuna na tua-tua nami terlumomi di rajai saluhuna hula-hula nami jadi openi hita kasuhutot sosok ni hita namar-hamaran kebina perne puta sok-sok nilang dihita di hamusa luhuk na baru nami asa mangaradi mahita asa tabuat tua ni ulota baik kita melingkar tak geser bohama nak sampai jadi ado surahata roh humpung dongannya tujuh nama lo permusin nami dia pada partikianon neng pukon nami mau lorot neng buaton nami ma tua ni ulon nami kisilalan ni amang permusik nami asa agiat amat tani bata mas masu kami saluhutna jala saluhutna yang kapangidon ni rohan nami di basahun di bata sude asa agiat jumpa di luluan nami tari dan di suan nami di selani amang asa luluan di bata dah luluan damang majo tu amat tani bata mau lihat memang permusik nabi di nomor hite nang dia dua damang tua mata di batas yang giat betok di saluhut nah kami pinopar ni dia nang akte keluarga dari tadi kona saya totong mah di basu-basu Tuhan kami saluhut nah di dia anak kasih ganjang di umur di kami doa kahai bason dia pada partikan opi mah asa akia dia ka situ hamonarat di hutan dia aduh di nahurang lobi di pangulawan nami dia pada partikianon dina mangulahon ulawan sari matua ni dari nang opung ni siloison asa alulod damang majo tusi tuan hamonaran di hutan baik nama asa angkiat di saluhut na tua-tua dong kasahuta dong na tua-tua na yus ni hutan na moron tarlumomi di saluhut na rajai hula-hula nami dia ado man na hurang lobi kami manang na pamaju kami di na magulan nami on asa alo damang majo tusi tuan na torong mau lihat mama dia pada
partikian ope. Ala nang mula nami maulan on buaton nami matu ni ulan nami. Ala marmula do nauli marmula do naninggan. Asa ang iya. Rawak ka nauli rok ka na di katuhami sa luhud na. May damang magodang mula-mulay. Ada orang sa mga liat kami di Pogo ni alamang namiyon. At dia, adong na hurang lumiha kami anon. Di na mangulahun-unon namiyon. Asa perjono jo kami marsomba. Tu sa luhunan na tua-tua. Lohon ang rajay hula-hula nami. Baik damang majo godang sombay. Kami di Bogo ni alaman namion asakya matong di marhita iyon ulang namion lihat matong panggawian lihat manang perhorasan di kami naksaluhu na kami aka keluarga ni tadi kon ni day nangon sa igawi martaba-taba magkapaso na siya tuan ni sa jumpa manisalahan namin dabot na nilulun namin tarina ng nisyon namin di sila niya to kabang nawalo namin parmusin namin asabay damang godang liati.
Tian ulun nami sadarion tubuh matong anak jadi di hami tubuh nama nang baru jadi di selani apa nakar musim nabi asa manontor kami di buku di halaman namion asa baik damang ma godang mula jadi. Perjuluzali mulai di gudang mah tu pasat sian rohaku tu sudi sosoni tu akan atorok naro di jebuta dari sadario apalagi kita nama rawan jadi mau lihat di gudang mah gimana bu terdok konau sering gamma jala dingamma ulon ni omo jadi upah ini saya kajang ma urmuna akan atutulang nami alangi yasroa mengurupi do mangyutun ulon sadari mulia hati. Awang permisi nami baik kamu jangan godang sopai poparanyo punta di tanah marawarangi malau sabunguan saulaon narong di utana moraon boru bere nang ibebere nang sahat tu bahopu amang kerajaan nami inang sori pada opung doli opung boru amang tua inang tua manguda nang sang songoni dia tabang nami nang amang boru nang boru nang lain nang pinaribut dan arong notipo siya nata mauliate ang kadahang dia pala dikyon si basatun nami tuhamu martangi ang matutuhami to amat tadi bata gajang maumurmu sinur maka papahanammu gabe na ni ulamuna horas manang ajol maon dihita sudi hatani naman tuwa naman do balitang mabagabi tuhudak ko si daruan arit taro gabe ala totok kita namar hawarangi malau raja burweri bebere naksahat pahobu marsi baulolo matu sohoni mah atas ya nau cepe ataro honon basi duko pita ma godam tasa doktor ita abang nama lo nami sohon de pinagilon yang gigi matong mek kamu godang sobai dito mo pero kasi turur ako mereka kamu sudah hamil na di percokok kamu mustahon na rong dihami halanya emang siang dia mayo ya mantari bata saya bahasa ada rohat tatong boleh dong kasih tahu sudah pas tahun kita angkada bagi dia untuk semua be
terlokanya tawalan itu kami nasihat kinabi soalnya kamu koronani doon na koronani basta di ba mga lihat tuamu tabban nauli malikin na kuna tuami job ya aku parang kusip namin asa utot torihan jolo restaurant na yun siyang yama siyang natutuwa salpo manalo siyang kami taluwag nga pinapranan ako natatag mga tekon nung nasa limatuan yan guwara ng kuparonin ko ay lang ko na para sa nami aswang yama ibaso-baso magtaniwa kafaw pukon do anak kon tarabol pikiran yun dalawang kilo na kafaw pukon suni talmoy nga ifaw pukon anak na nasasalaw siya mo itang yang namin na mo itang yang muna karadalami ang iya trafaso-faso nasasalaw sa harap yung mo dyan sumali sa prisada at tongang paramusin namin saan pa yun ba gondang sa totoo namin aso marapul-lapul na uli mo marapul na ringan ang iyang so tarbola sa kam sa luna pagtong araw ka na bihurang akabangan awa di hami so nang paradot po kang natutuwa so na may mamang pausin namin dihita sudah setay maluluan na tao ngarberas ng aban dison hami ro sian hang gini damango akangon akang holosotit do sidonon na tulunga pinas ng aban do ka hahaduli nami mulati ma dihamu amang mulo hamin yan dang buhaduron nami kolon hata maula tu dohonon muna tu dohonon nami Tuhan muna. Torso namang tabi partikian. Jadi dia mang perkasi. Ala di soro kami sian aka ang gini damangon. Baba undang na ubar tu si. Nomor si taonon noin dan rapat nomor si taonon dohita nama belu ima siapa para naputa si nomor tolu isilani Roma hamisian paparanya puta kau sega nonom nai madok hata apul-apul do hata tugar-tugar tuhita di paparanya puta si nomor tolu terutama mama noin diagiku masanti do liday ng noin na tilahawon di ba kita tikyon amasanti molorope hami di tikyon narap marsi taon do hita tahay patot di ko laho marbuduhon anak ta na sa salaon do di burukta do pe na sumuli karlo po may mga liday ng noin
na dilahau dito. Inang morohami martanyang dahulu bata. Dang na ipasita ko gabi ko parjulo parwemo nakpo. Alay martanyang mo ho duli bata. Ang ilan dewata ay pasok diho. Dara no pek kaya na kumon. Ang boyor sa medu itu gua kabar mo. Jadi morohami siapa para na puta na orang naik naro siya si bolong do natinggal di kota Namorao. Kalau tangiang do si benon nam itu libara. Dang adok si benon nam ya dia ha. Kalau kata do naboy terpasahat kami. Jadi songonima pasahat rohanami no ay siya paparanya puta na orang naik. Karapul ma rohamuna. Jadi songonima nang dihita payak na martinulohon di paparanya puta nasa si sakil noy molohami siya katuhuton mola te gudang madihamuna songoni nang kaburuta sa luhu na ilan di batama hahipason dihamuna ilian si gabirin na niula do akasinur na pinahan do akapatyarin na dinggan songoni ma ele do sopanami tuhita na martinulohon noy do di si sadaulaw kita na rong tinggal di hutan Namorao songoni ma ang giyama sati molorope hami na mga puliroham do. Jadi malutuk sa dia penon. Nagoitar pa sa hatani. Siya kami dihita na martinulohon. Dihita na marahamarangi. Do akaburuta sa luho na sudah na punong naksosakot dia di Balia. Sudah uhum do ada di nang mabelu ang kikunuan si Bainon Sosalia. Jadi songoni mahata siyan hami siya paparan na puta pa siya ganoong naik na siya si Bulu siya si Horang do natinggal di tahun asa manotor hami na marhahamaranggi di paparan na pong nami na siya si Sakil do paparan na pong nami pasoga bahal na uliray Baik na bang, baik. Masa besar huruf pikiran iba boting ni ilat tanda taholong yon totong do huruf pamauja tutuhan takas kahilala do di asal do rohana mulai siang berjunggul ilat tanda taholong yon totong do hita di bagasan air pasor dirahut holong nasihat tuantai di dalam ison pasantik parajo supataku ison totong do hita kenal hawarangi poparan do puta na tinggal di tanah orang soksoni na rosa tarsi pulun buri bebere na patuduhon na si seretani yang bahita pamahatok ina tanah taholong yon kita itu ya itu atau tentang siamunda lagi parjab baru subuto isurgo nang pinadalay berhitima amang na tutu abul hamisan hanggi Muhammad ron nami kolot tangyang do tutuhani na buhi patol hason nami Dumubi ma dinak tanah sasado asa sigat dua sebut di singgolong naga besi torok pinok para susuguton lalu ngata mabuji pasang kuar itu angkai dia jumpa saudara dan tua asa dulu indah para bubuat itu nampak tanggalan ternyata tong tomat taribata dia anak dong beruta dapat akan di luar jumpa tong akan aja lahan bagi terima abangnya tua pasanti siap kami hangimu naruh satar suboro udah tunggu pasal dah habis perakki sahabat ganti di keras bunga hidup na tua-tua dan sudah puduk sesako dari dia dan sudah ada dulu kita nomor hawara kira roh satar si bulun nata pe papenan na sosorian sorry mahata sa kita nomor hawara ki amang parmusi nami Asmi somay na masyado mo lang pandita sa luhun hari na marmarati. dihami pamparan pung nami asa masyolo bulukan tuhami dihami akan nomor hawara asa uluk gawi buluk bohoras dihami sa luhuna pamparan pung nami sa luhuna Bama jawab gudang sana raja hamba